Maju lagi. Ke atas. Mundur. Wih, mundur. Upacara pemakaman jenazah almarhum Sertu Anumerta Rikson Edi Chandra bin Suwardi dimulai. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah, hormat senjata. Senjata! Penaburan bunga tabur oleh anggota keluarga. Pasukan diistirahatkan. Istirahat. Ibu mana tadi? Ibu duduk dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baru nanti dipasang.